Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livile lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe ulibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Lekajesu sitawuchubekela ekujuleni amen kuleli suku lanamuhla sola sikiyo indzaba yokuthokoda amen ngidawucela nje futhi basifundzele 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 amen lesingisi lifundzeka kanjena be happy in your faith and rejoice and be glad hearted continually always amen verse 17 bese uthi ke be unceasing in prayer praying amen thandazaninga yekele cela ungifundzele lesiswati thokotani njalo thandazani ningayekeli yes verse 17 bongani kuko konke ngobe lokho kuyinthando yaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani amen the first namuhla ngeke sicale kulesicale ke evikini leliphelile ngoba kumele sichubekele phambili amen namuhla nje sitawukhuluma kakhulu ngekuthi kuthokoda kusincumo bantu labanengi abadi lokuthi kusincumo nasathana somana uqinisile nje ngoba uyadi ukuthi emakholwa noma abazwane labanengi abadi ukuthi kuthokoda kusincumo nale nginga nayida la kuwe ita igadile ukuthi hey kwendeke lo mlona ngimhlasela ngidiscover ukuthi ungumuntu lotatiwe ukuthi ungubani kuJesu Kristu ngaloko ngeke azavevetele noma ended in panic because sitha noma sathane uthatha iadvantage ngalesikhathi sesikhathatekile sesithukile sesesaba kungako labadadisha iBhayibheli nalabalucilongile ema-theologians they can tell you ukuthi every day has got a word that says fear not that has been released to bantwana baNkulunkulu every day kunelivi leli nakuhlolwa noma nakubalwa tindzawo netikhathi la khona lelivi lelithi ningesabi lelisuka kuNkulunkulu lelithi kubantu bakhe kuthiwa li provided daily nakubalwa emavi evini laNkulunkulu lathi nje ungesabi abalwa abedvute nemalanga ngaso sonke isikhathi lo ukuthi every day we have to take this dose lokulive la uNkulunkulu noma ngithi ke liphilisi lalelo langa lekungesabi na ulicala nje lisuku lakho ulicalele from lelo lwati lelo noma leso sambulo leso sekuthi uNkulunkulu has provided a word for me kuthi ngingesabi yini ke kungesabi kungendi tintfo ngekuthi simo sikubita ukuthi wende njani amen hallelujah noma wende ngeke ukuthi wende tintfo out of your control utende ngeke ukuthi ubangwa ngilenkinga noma tintfo ukuthi wende ngalendlela leyo lena soyibuka noma kube bokahle ukumuma senses bongeke uthathe lesinqumo losithethe kuhandlisha noma kudila kulenkinga lonayo so God has made because he loves us and he is our father per day he released a dose of his word that says fear not in all times amen kubona lokho lengikhuluma ngako ngayena Isaiah 43 from verse 1 downwards where you will read for yourself what does God says uthi ungesabi let us go there Isaiah chapter 43 verse 1 Isaiah 43 verse 1 just go there for me amen every day a child of God has got this amen kodwa nyalo naku lokushonga simakhathi lo wakudala wena Jacob lo wakho kubumba wena Israel uthi ungesabi ngobe ngikuhlengile ngikubetile ngelibito lakho wena uwami amen kubeka na udzabula ekhathi emantini mina ngitawuba nawe na udzabula ekhathi emifuleni ingeke ikukhukhule na uhamba udzabula ekhathi emlilweni ngeke ushe amen ngoba akulumekele amen this is God talking to his children uthi manje ke my word or bukhona bami bukulolonke ihlango silempilo yemuntu aka uNkulunkulu uthi manje ke na udzabule ekhathi emantini noma na uhambe malanga abini emlilo mina ngidawuba nawe bebasenga usengakahambi kulomlilo but uthi uNkulunkulu ke I am your heavenly father ngingibabe kuwe ngigade noma ngangiliphi ihlobo lwesilingo longatikhanza ukiso mina live lami nebukhona bami sebahambe baba ngembili kwakho ngembili kwako konke longihamba kwako ngingako noma uhamba kusiphi isimo utangikhanza na ungibita futhi ngidawusabela ngoba nginawe injongo yami ithi ungesabi dikhathi tonke
ngalamafisha noma ngayini lehla tu empilo yakho kumele wathi ukuthi le njengoba ibe nesicalo shothi nesiphetho and uNkulunkulu siyamathi ukuthi usicalo nesiphetho konke and kubese sekuba yimbi yeticalo lokusicalo mbamba nalokungasiso sicalo mbamba lo shothi anything that attacks you noma lokuhlasela wena kusuke kuzama ukuthi manifesta njengaNkulunkulu tuke empilo yakho kubese ke sekumele wena ungatholakala ulamkhathini ungathi uthi kumele wendene amen manje kuze wena wathi ukuthi kumele wendene kudinga utithobe kwesaba kwakho ukubuthise konke kube kunye bese uyakunikela kuNkulunkulu ukuthi mina ngidawusaba naNkulunkulu nami mina ngidawuthobeka ngikhonde naNkulunkulu nami weda kuhle weda kubi kwesaba kwami konke lengahle ngikwesabe noma kusetimeni nasenifeni lengakahambi kiko ngitakuthatha ngikunikele kunaNkulunkulu nami senguye lo tawuthatha lesekulwa nami sekulwa naye licobo lwakhe lo sekumelana nami sekumelene naye ngalamafisha likhambi lami sekumele liqhamuke kuye kungako David asimanje ke noma ngihambe esigodini selithundile kufa angesabi lutho ngoba wenda njani info ngayakhe nelidondolo lwakhe liyangithokodisa kukhuluma kwaNkulunkulu lokunginika sibinzi konke lengihamba kwako lengikubonako nalengikuvako ngoba konke kwesaba kwami sengikubuthisile ngakunika kuwe buka ke ibenefit ekuthatha konke kwesaba kwakho ukunike uNkulunkulu uthi yena manje ke no mina noma ngalo Isaiah 43 verse 1 uthi noma ungafakwe langabini lemlilo nginesibindi sethi lamadvoda aboShadrach Meshach naAbednego bebabonele livileli kuze babe nesibindi sekungena emlilweni bekungileli lelivi lebebalibonile balifunza balihlwapula laze langena ngekhathi etibili intabo ngishobalele noma ubavusa bebatawuchubeka bakutshele bathi asiyuze simkhonde lomnye uNkulunkulu ngaphandle kwalo uNkulunkulu lo ngoba bebathi ukuthi lo uNkulunkulu lona ukhulume livi uprofete etindvo labasatawuhamba kito labasengahambi kito wabanika neassurance ukuthi noma senisemlilweni ekhathe emlilweni angikwathi mlaleli ukuthi uhamba tukwani usekhaya angikwathi ukuthi yini lokungetulu kwemandla akho losinawo kubuka ungayiboni indlela ngani ngithi mina uNkulunkulu na ungumvana uNkulunkulu uguquka noma Jesu balithemba lakho lakukonke yena ungembili kwako konke lobe kungahle kukuhlasele noma lobe kungahle kungenelele tukwempilo yakho amen lo Isaiah 43 verse 1 yasilayela kude lobe kahamba etukwemlilo kude lobe kagadziwe ukuthi utawuhamba ekhathi nemani but uthi uNkulunkulu manje ke noma kungaba nenkinga lene insent ibe nesimvo lesikhulu kangaka tukwempilo yakho live lami nebukhona bami butaba lapho la ukhona khona ngalamafisha la uyakhona wena uthwele ebukhona bami and ngilakumele ngikhona ekudibonakalisa khona kungako live la uNkulunkulu lithi qala kuhlakanipha kumesaba simakazi lo shothi kubuthisa konke kwesa ngiyasola bazalwane ukuthi naNkulunkulu uyamangala le ndlela lesiphenika ngayo nalese sisaba ngayo nasidibana netinkinga noma nasihlaselwa kungathi asikatshelwe evini laNkulunkulu ukuthi emhlabeni siyawuhlasela siyawulingwa siyamangalisa ngiyasola nemazula siyawadzabukisa ngendlela lesireacta ngayo etimeni lesihamba tukwato ngoba sendisa kwebantu abede emhlabeni uNkulunkulu langabalungiseleli ukuthi batawuhlangana ngane emhlabeni uthi manje noma udzabule ekhathe emlilweni noma udzabule ekhathe emandini mina ngitawuba na ngisithe ngakunye nje ungesabi ngalamafisha thokoda ngaso sonke isikhathi noma ngahamba kuluphi ihlobo lwenkinga akungabi nenkinga lethi shasifuba lethi igicitile yakushaphaza whether it's divorce whether it's financial crisis I am here to speak to you and to say begin to position yourself in the manner of joy. Bani umuntu lotholakala athokotile ngaso sonke isikhathi ngoba lo uNkulunkulu lona usithembisile and simbonile ukuthi uthembekile nasimlalela ungakhanza ukuthi asiyibone le breakthrough ngoba siyemi ngale position lathi sime ngayo yalokuthokota njalo ngaso sonke isikhathi ukhumbule futhi unathe leliphilisi lokuthiwa hlalani ningesabi ngaso sonke isikhathi leliqhamuke ezulwini ngoba uNkulunkulu ukhuluma ukuthi ningesabi ngaso sonke sikhathi fear not because fear stands in the place of faith wesaba kumenza weni yekholwa ungaze utholakale wesaba shothi akukho ukukholwa kuleyo ndzawo bese lihliphi la uNkulunkulu manje kude lothokotisa uNkulunkulu ngaphandle kwekholwa oh my goodness ngalamafisha kwesaba kukhweshisa ngisho nalabe kangakwenda uNkulunkulu kukulekelela noma ngenelele kunoma hayini lo hamba tukwayo kwesaba paralyzes your creativity nekubona indlela ngishinto lenkulu ngishinto lencane
uyibona inkulu letinkinga lesihamba tukwato lendlela lesitreat ngayo bongakhanza nje ukuthi besingatibekisa eveni lakamama sithi bekuyimbungane ihletile alibundi lakho but wena uthathe sibhamu wadubula konke naleli bundi lakho. So react out of character because you are under the influence of fear. I am here to call God's people back to their position, which is called gladness and joy. Jesu weta wasifela bazalwane waphinzwa wavuka. Part of letishayo letaba ngemuva nangembili nekutsathulwa nekuhleshulwa kwemtimba wakhe bewuwekwe ukuthi thina sihlale sithokotile ngaso sonke isikhathi, bewuwekwe ukuthi thina sihambe ngesibinzi sekungesabi kuko konke lesihamba tukwabo, ngoba kwesaba kumelene nekukholwa. La kunekwesaba khona kukholwa kukho, la kunekukholwa khona kwesaba kukho. Amen. Yini ke kukholwa? Kukholwa kwethemba ngalokuphelele, wethembele kuNkulunkulu kulanga kakwendi ukubone kungathi sovela ukwendile. Amen. Umethemba wethembele kuye, usethembele lesithombe emqondo lonaso salanga kwenda uNkulunkulu ngoba somfaka enkingeni yethi kumele akwende lokho lombona kwenda noma ngakakwendi but wena uhlale umele ukuthi akwende. Amen. Can you go to Hebrews chapter 11 verse 6 sesicethela nje. Amen. Bazalwane emakhaya ngiyanikhuthaza ukuthi hambani niphinze nimfunze lo first Thessalonians chapter 5. Amen. Nikifunzele nini nitobona ukuthi yini kuthokota. Phinze niye Isaiah chapter 43 from verse 1 downwards. Amen. Nyalo siku Hebrews chapter 11 verse 6 ngifunzele ngalo phuthuma mna yethu. Ukukholwa angeke akhona ukujabulisa uNkulunkulu. Ngobe lota kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nokuthi uyabavusa labo abamfunayo. Amen. Bazalwane ngithanda kuthandaza nawe namuhla kukholwa uNkulunkulu ulicobo lwakhe. Na uhamba ngesibinzi nangekukholwa usuku invite his presence in your situation. And angeke uNkulunkulu abesenza wento into efana. Little Bible umhlaba ulihlane lelinganalutho kuGenesis chapter 1 verse 1. But uNkulunkulu, amen. Waqhamuka uNkulunkulu tasethi indodi yabuya athi basenza weni yana. Now namhla I want to present Jesus Christ as your source of gladness, your source of joy, your source of peace. Amen. Ngifuna kuthandaza nawe ekhaya maybe uthula. Father, we thank you that you are God above all things. I pray for gladness, the oil of gladness to be upon their foreheads. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelivi lamuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise, shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921. Lihhovisi leMprofeti lisembabane Eagle House Building, office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla lisembabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye elihlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.